Kalfalava malo le soifua usi mai le whaafonga I telefou ale Radio Samoa. Mo moatu mai Amerika ma Iran, o whatatia atu nei Iran ma Oman, se fuafuanga I fausi eise leina le tu mau mo whalawinga I le Strait of Hormuz. Ta ubedi pote le CNN wa mai a whaedoa Trump, wa ABS uma mai maina sa iai le Strait, ma wa ia whaamata wane fo yo le a whaeanga ina so se waa, e tau mo whai atu tu wina nisi maina I rea o ngā sami. Wa amata nei le campaign forward o fiso tupe Amerika e whaamarusi ai sa whaasanga ia Iran ma wanga I tonu nawa ia sa ia o nanga tau waalere wa a whiwa I le sami o le whaateko na rosi o auro ma a seta I lunga o pengata whainangi e pei o le cryptocurrency. Whai roi ripoti wa whaamata wane fo I Amerika o le a whaia fo I masaa e whaasanga ia tunu uie mo musu e whaamuta o ratu so utanga ma Iran so utanga tau tamau ainga. Vai dua se pina ngalo sai na le ripoti le nei e whapea o whainga fōwia o le a tiri tūra I ei langona le mautonu mai re te tau lavona whaala mrevengia fua le ngāre rua so tau au o sainama Iran. O le tari a Iran I ia mau whamatau o lo ua nofo sau ni e tari mai I sānei o lo whatau ua ina atu. I Israelu matake po Turkey, ua o ngā tatonu atu nei I a take po Turkey o so whainga le militeria Israelu I le teminei ma wari putia le wherere iane o wale le tau o Israelu rungo le marai walere ale Abu al-Daha. Toi rua masina whatau nuk paro te Israelu malu iei mata upolo o whai aini whawhinaunga I tatonu le tunu o whasidi ai nisi pe re o whao ngā e Netanyahu le avanoa le whaatinoa ini whaamatau pe fola ane fo I mani whaamatau ina ia sana whaamaru siaina na pusa parota. O Tom Barrack le ni sui o Amerika I Suria o ia fo I le ampasa I take mai se whaatanoanga na ia whaitio inai o so whainga Israelu I atake mai ia whaamatara o se tūranga sare te tau na tūrai mai. O whaamatara se isi mai le militeria Israelu le CNN o le vaenga o puipuinga Israelu o fuafua e tua ia ni a rātou vaenga au e tuina ni a rātou vaenga au wha pe foi ma drones ma nisi a upenga mōtake e whesosoni ai. I au se tālia tō ruari o lo whengai ma manuanga tingaina ina waspa ia ni eri se tō whasa whaia rātou mata pule ma wha upenga ina ianga ese ma tō I se iturou mo rātou waspa ia I le whale o se ainga I Perth. Wa tā ua le 9 News sa whaaleanga le tō whalea luma mauta o le whale lea I Curry Street I le paveo le songafua o le vai sanei. Na afua I roa ma se vevesi I whafuane o lea whale a o tau mo whai fo I rātou e au mau I lea no whanga te te atu I le au o so whai. O se ri I pēa ma le whasu tausanga na awhia I manuanga mai se nei whiro na whatawhata a o le isi pē limas tausanga na awhia fo I manuanga lava mai leanga ese. Mori mautua o ina whanongo ina le tauwara awane o tangata a o le iwa ia stasio I la ua manua mo mo e ane stasi le ala tere masa ili fisoswani I a inga tua oi mo na manuanga. O le tō rua na whamanua riana to e whatope atu I wharamai o nei tinga ina manuanga ai o le tō whaolo pataua ina na whaatino ina le ospainga na sosora ese ma o lo tau sa I ria pēa. E te tonu le ausu e su ene whaongai nā tō wia na uspaia si a inga rea whaamalama sa whaaleanga ino le whare e sao atua I te tonu. O whaeroa Pacific Games Council o leo lātou sa I dia whautuanga whaetu la whono I nisi ra asanga te tauna whaia e whaatatau se whae unga re whaamsinonga e whaapea o le Solomon Islands National Hosting Authority NHA o lātou soria ia ingo tu la whono tupe whaalawa I tele a o lātou tari malo ai ta alonga le vasa Pasifika le rua wherua tolu iho ni ara. Whaeroa I le ripoti wa maua le pūrenga o ta alonga le Pasifika le Pacific Games Council whaaringa mai le whaamsinonga maurunga le mahe o le suesueina le mataupere nei ma ua whaia mai le whaaiunga le mahe o se inga I le vau le Council ma le NHA I le tausanga le te nei po o whea tonu le tū la whono e whaonga I le whaaruino tupe whaalawa I tele mai le whaaputunga tupe o ta alonga le Solomona. Pai mai le whaaiunga le whaamsinonga wa soria le NHA tuunga o tūlanga whapea. Maritana muli o le tamaita I pese la wiroa le langa Dolly Parton wa mariu le varu sa fulu o na tausanga lo na soifua e peo na sira fia o Dolly wa la wiroa o na si ufonga maria e whaafia fianga ai misera vai le pese a tompa hatati whanga wa ripatia le BBC o le kanesa sa whiangai ma le tamaita I pese ma fuai le mariu mai siria le sarau miliona ana records wa po ina le rangi mai atusia
E siri e le toru afe pese sa tu sia Dolly, ma o whae rua fia e fisoswani i ngā ruenga mō charities, e me se rawe ma tau peo fieta mai ti maua onga. Ua tau whai whao o wha mai senga malo whaanga tai tai o nisi atunu, e me se tangata i runga i le aingo Dolly, o no lana tale ni taua. E se tu ai ngā musika fia iai ai runga tele, i wha fia ngā country music. Ua vai e runga o penga ta whae rangi wha mai senga malo whaanga o to tere tangata, e me se fwoi le au pepese la wiroa le rangi o no le sauta ua fwoi o Dolly i wha fianga o le atu lau. Tala i o le Radio Samoa, mō le nei fwoi asa soifua.